akabyemera ariko akabaha umukoro ukomeye cyane avuga ati nyamuneka muri mwebwe muri twebwe turi hano hari benshi bashobora kunsibura kuri uyu mwanya mutangire mubitekerezeho mutangire mutekereze ku rubyiruko kugira ngo namwe ubutaha muziyamamaze kandi muyobore igihugu u Rwanda rwongere ruyoborwe n'umuntu ushoboye yahaye rero umukoro abanyamuryango ba FPR Inkotanyi ariko yemeye kongera kwiyamamaza mu matora azaba muri Nyakanga 2024 hari n'umukandida watanzwe n'ishyaka Democratic Green Party Dr Frank Habineza nawe aziyamamaza amashyaka rero arimo ishyaka PL Parti Libéral ryatanzeho umukandida Paul Kagame umukandida wa FPR Inkotanyi iri shyaka rero riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu ryemeje ko mu matora rusange ateganijwe muri Nyakanga 2024 rizashyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame bakaba bo nka PL nta mukandida bazatanga mu nama rero yateranye ku munsi w'ejo ku itariki 24 aho yasuzumiwemo imirongo migari na gahunda ya politike y'iryo shyaka muri manda ya 2024-2029 bemeza ko bazashyigikira Paul Kagame ho umukandida mu matora ateganijwe akaba rero PL itazatanga umukandida waryo kimwe n'ishyaka PSD naryo ryatanze perezida Paul Kagame nk'umukandida mu matora azaba mu kwezi kwa karindwi ko kongere y'igihugu idasanzwe y'iri shyaka PSD yemeje ko mu matora rusange yo muri Nyakanga bazashyigikira umukandida w'ishyaka FPR Inkotanyi Paul Kagame kuko basanze mu myaka maze ayobora ari umuyobozi w'indashyikirwa wagejeje byinshi ku gihugu akunda abanyarwanda kandi ko bamukunda ndetse akubahwa n'amahanga bakaba baravuze rero bati nta mpamvu yuko twebwe twashyiraho umukandida ahubwo dushyigikiye umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame ariko hagati aho hari umukandida wigenga Philippe Mpayimana uyu mugabo umwe mu bagabo batunguranye mu matora aheruka y'umukuru w'igihugu ahatana ariko ntabwo yatsinze kuko yagize amajwi 0.73%. akaba rero yarongeye gutangaza ko azongera akagerageza amahirwe yo kongera kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa Repubulika mu kwezi kwa Nyakanga. Mpayimana asanzwe ari umukozi wa leta muri Minisiteri y'Ubumwe n'Uburere Mboneragihugu akaba ari impuguke ishinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga akaba rero yaravutangaje ko aziyamamaza n'ubundi nk'umukandida wigenga akaba yaratangaje ko afite umushinga wo gutanga kandidatire yavuze ko nubwo bakunze kuvuga ko nta muntu uhindura ikipe itsinda ngo birashoboka ko umuntu yakora ikipe nshya kandi nayo igatsinda ati cyambere nuko abanyarwanda tumenya ko turi ikipe imwe akaba rero nawe yaravuze ati mu matora rwose duteganya mu kwezi kwa Nyakanga ati ndateganya kuzashyiramo kandidatire nanjye ongera nkagerageza amahirwe. Real talk, great music, 96.7 GT Radio.